الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. خش كبرت رزار صلاة قدس رحمية بن هر جاهين لبن دعات كمش رب العالمين. رب العالمين طاعة وعبادة مهمية قبيل بكات وبكتات ميزان حسنات مدى بانقت مات خيرا رجا قيامات تجيب كات انه بانقت مات قناها رجا قيامات الصفر كات. هذا دعاء ما وخزيا ماش رب العالمين وما آزاد بكات آجير جهنم وما بردام بكات صار طاعة وعبادة خو آمين. هبرك خود حس كات بابتا كني بو وخلق كاني ما بوهاي برهف كري أوجي أفيا كو خود حس كات أمد بحث برهمه بردام بونا صار طاعة وعبادتك. قالك يا جرينجا أم بردوام بين صار طاعتي بردوام بين صار عبادتي ما نویش کرن ما روجی گرتن ما قیام اللیل کرد ما قرآن خواند ویت ام بردوام بین هگر ام بردوام بین سر وی طاعت و عبادتی چه مفای ام ده جوار گرین یا ایکی مفای ایکی ام جوار گرین اوه دبیت اگر دلت مش منافقیه و دوریاتیه بهنا پاقش کرن چونکه گلک مروفیت های دبیتن بو بر وقت همه دهت نویجه کرد طاعتی وقتیه نویجوی وقتیه روجوی وقتیه نهنتی بردام بسر طاعت و عبادت خوده اف مروی هنه یه فرنگی براستی اوه مروی جد ترسید نکو نفاق کفت ناف عمل مروی دا عقیده مروی دا و ناف دل مروی دا اجبرنده او کسی بردام طاعت خوده بکرد اوش دوریاتیه ده تا پارستون هیچ پاقش کردن پیغمبری گوتی صلی الله علیه و الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله ناف دل مدا چته ده هیا پارچه گوشت یک ناف سینگ ما هی او پارچه گوشت هی چه بو لاش همیده چه بید او جی کو دل ما هی دل ما صالحی لاش ما همید صالحید همید چاک بید اجبر هنده هر وصا گرینگ ام بردامی بدین سر طاعت خوده سر عبادت خوده چونکی برهمه و اوه تو ده حج کرنا خوده و حج کرنا پیغمبری صلوات خوده سابن ده بدست خو و اینی رب العالمین بجید ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها بيشتي عبد من دي بردوام طاعت من كات دي خونيزي كيما بكات بسنتا السنتا بكرنا سنتا بيشتي حتى از حاجت كم هكم حاجة كير اجا خلاص از ده گوهوی بو پارزم ازمانوی بو پارزم دستوی بو پارزم بتویده بو پارزم آب في رنگها گلک آگرینگه خشکو برایت رزدار ام بردوامی بدین سر بی عملها ده حاجه کرنا خود تعالی بدست خوب بینین هر وصا بردوامی دان سر طاعتی و عبادتی و سر عمل صالح بتأجروی چنده کمروف کارسات خلاص بید مصیبت خلاص بید نخوشی خلاص بیتن ما يقول بوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم يقول حدیث داد بیشتن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تو خدا پارزه معنی چیه؟ معنی بردوام طاعت خدا بکه روزانه طاعت خدا بکه عبادتی بکه یه بردوام بسوی طاعت و عبادتی تجده تجاهك وقت تو کفتی تنگاویه دا رحسن تو دبینی قدرتاوی شیانتوی و هاریکاریاوی و ده خود تعالی بینی که ده او تخلاص کتن و ده او التبت سمیان و خدان تنگاویه و نخوشیه دا وکی پیغمبر گوتی اذکر الله فی الرفائی يذكرك في الشدة وقت برفرهيت بردوام سر طاعت خودي برهمي او وقت تو كفت يطنقاف يادا خود تعالى دهاري كاريتا كد و دي تخلاص كد وان نخوشيا وان كيشا جبر هنده قال خش كبرات رزدار او كسد كو بردوامي ندا سر طاعت خودي انجي هم طاعت خودي نكري وقت كفت نسكرات تمرنه دا غازي خود تعالى كري يا خود مبزفرينا دا استطاعتي بوتبكم وكي فرعوني وقت كفتيت سكرات كفتيت نقنبونه دا شني غازي خدای كر وقلت يا ربي يعني آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل خد تعالى قلت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقت بالفراهية تفساد كر تجنهت كر تظلمت كر تتعداد كر تتحدي خديت كر فيغافي شني فيجا فايدانا كات خشكو برات بسلمان جبر هندي اش مفايوي اوا وقتی که ام کفنه تنگاویه دا مفای بردام بنا سر طاعتی تنگاویه دا خود تعالی دو دهاری کاری خود بینی و نصرت و پشتوانی خود تعالی بینی خود تعالی ده پشتوانی ها تکتن
بری ام بکن سکرات دا پشیمان بید. اگر ما بفتن دیماهی که باش بوم چه بید سر طاعتی بمرین، سر عبادتی بمرین، سر ایمان و اسلام بمرین که بر همه ده چه هتن ریکای او راستی ام بردام من سر طاعتی. يعني بردوام با روزانه تا پنج نویجی تایتو بکی، روزانه صفحه که قرآن بخینی، روزانه دست خوب بلین که هوار که خود تعالی بری نویجه پشتی نویجه، روزانه هنده اذکار بخینی، ذکر اسپیده، ذکر ایواری، ذکر شوی نوستنه، او ذکر رب نورنشتنه یتخانه و خانه، محاوله که خوفیل که نفس خو راح خو فيل كي خو تدريب ده يسار ابان ذكرتها وان شاء الله تدي فيل بي هاكو تو فيل بو ادي خلاص دي بوتا بتا طبيعات بوتا بتا سروشت ادي تدي بردام بسبب طاعه عبادتها برهم دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله هاجي خد تعالى عبدك خو خير عبدك خو فيها دي استعمال كات استعمال قلت وما استعماله پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل الصالحين دي توفيقوي داد دي بروي ريكت عمل صالح وعمل تشاك دي بروي شيرين كات سهل كات صناهي كات ودي بردوامية تتوي سروي طاعة عبادتي قبل الموت بلكو بمريد وبلكو رحوي بيتا كيشان اف عبدا دي بردوام بيت فاذا اجر ما حسن الخاتمه بيت ما ديمي كباش بيت جرينج سرما راستي ام بردوام بدينا سر طاعه خدي وسر عبادت خدي هر وصا قالك يا جرينج وقتان بيجني بردوام سر طاعتي اوا وكي رياضه كيا وكي ورزش كيا ادفيتن ام روجانا خوفيلي تشتي باش بكين خوفيلي باشي بكين روجانا تنفيش كر خلاص اوا تفيلي في باشي بوي في جا هيك صدقك اضافه كر روجانا صدقك بداي هيك هاري كاريا فقير وهجار كر اوا اوجي تزيده كر سر باشيت خو سردان مروی خود تکیرت دا سردان جی نشد ایلا تلفن تو شی سردان وی بکی بسیار حال نساخه که بکی سر نساخه که بدی حوصا روزانه تشته که عمل صالح عمل چاک زیده که سر روزت خو سر طاعت و عبادت خو او هنگی تو ده چله هی او خود تعالی ده توفیقات داد و او تدریب نفس خو کرد دورزش کرد سر طاعتی تو ده بردوام بی ایدی جیان خو تو ده بردوام بی گلک بسلمان هبون اشوانا قلت 20 صالة محمد بن منكدر قلت 20 صالة قلت الشافي أسراب ما قيام الليل نفجت شافي متكرن سحكي خفيلي في طاعتي كربار دوام قلت بشتهنجي 20 صالة شني من خوشي ولذات وخوشي من بوي طاعتي وعباداتي تبر تو تشد بيت 10 رجا تو في تو قرآن بخيني بله روزا 11 و بس بردام تو بخيني شني دي طامه دهتا دي بوتا تشي بيتو دهتا 20 روزا تو في عبادتي بك شني دي بوتا هيدي بردام دي بوتا طاعف خوشي هنه دي بوتا هيد ديسا اوا دي وقت تأمينات دي بمروي تشي بيتن هيك بردام تطاعت كر اوا تا عبادتي خو وقت تو كفتيت نخوشي دا تو نصاغ بوي نخوش بوي تشي سفره تو نگهشت دمك بكي تا عبادت خوی دمی داشتی تأمین کرد. چه؟ وگاوه تو همین روزا تو چی نوشت خود جماعت مزگفتت کی. درسته؟ روزانه تو جماعت مزگفتت کی. وقتی تو نساق بوی، آن تو پیر بوی، آن تو چه سفره، ایدی تو نشیب چه مزگفت جماعت بکی. خود تعالی دی بتحسب کرد که چه مثلا 5 ساله نوشت خود جماعت مزگفت کردن، اول 10 ساله تو جور و تو نشیب بچی، اف 10 ساله جی دی بوده تأمین بن، تأمیناته. دي هي إضافة بيت ودي زيادة بيت صار طاعات عبادته هر وقت نفيجت خوب جماعات المزجفت كري چن صاغ بي چ بير بي چ شيان تنبن و تو چ سفره كي تو نجهي أو طاعات خرد وتحسب بيت بيجي أبا نفيش وصايا صدقة وصايا هاري كاري وصايا سردان وصايا أبا همي دشنا التأمينات تدا ودي رب العالمين بتحسب كتن قالك يا جرنجا خش كبرات الأصدار ام بردوامی بدین سر طاعتی ام دام ملل بو شیطانی بچکین چونکه شیطانی ملل بوی چید بید وقتی هر بهتن پیکول بکت مروی سر دابد و مروی سر دانه چید مروی جدیر طاعتی دیر بخید و مروی هر بردوام بید ابد ملل بو شیطانی چکت دیمایه دش مروی بهیوی بیتن في رنگی خش کبرات رزدار حتی ام بشین بردوام بید سر طاعتی خودی هندک رأس مال مهت هی روزانه نویجت خوب بکی روزانه ذکر خود بکی روزانه دعا بکی دست خبرن کی روزانه
صفحة قرآن بخيني ولو صفحة بيت جزء بيت ربع بيت روجانا خوش جناها دير بخي أفيب كيا تشتت سركيت جيانا خدا هنگی تو ده بردام بی انشالله و رب العالمین جی ده اوان برهمه تنه همیا ده برسقته کرد. حتی همین بابت اکیدید گهینه اکدو خودش فرازی بید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.